Dari selatan ke selatan, menyulam ilmu, menjalin ukhuwah. Langkah seiring, wawasan sekata. Dua negeri, satu matlamat. From south to south, sharing knowledge, strengthening bonds, together towards excellence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bikum ila Maktabatil An-Nur Madrasah Sultan Muhammad Melaka. Saya Muhammad Nur Fidaus bin Muhammad Sharif, wartawan TV PSS An-Nur. Syukur kepada Ilahi atas izin dan rahmatnya dapat kita semua berkumpul pada hari yang cerah lagi barakah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all. I'm Haida Arisa binti Hairul Anam, and how is everyone? Alhamdulillah, you're fine. We are sat here in a very meaningful program. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Ayo, marilah kita seiring sejalan, seia sekata dalam menjayakan program lawatan penanda aras Sekolah Tun Fatimah ke SMKA Sultan Muhammad Melaka. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang buat semua. Under the stars, we sit and pray, hoping for joy, for life, and for grace. With every smile along the way, we say with love, our hearts filled with praise. Bersama saya pada hari ini, seorang insan yang sangat hebat. Beliau ialah Puan Siti Nurfalisha binti Rosli, Guru Perpustakaan dan Media Sekolah Tun Fatimah. Apa khabar Puan? Kabar baik. Terima kasih. Saya amat berbesar hati kerana diberikan peluang untuk menemu ramah delegasi STF daripada pihak Puan. Ibarat kata orang, kurang luas tapak tangan, nyiru saya tampungkan. Boleh kita mulakan? Boleh. Baiklah. Bolehkah Puan menjelaskan apakah objektif utama lawatan penanda aras ini diadakan? Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada SMKA Sultan Muhammad di atas kesudian menerima lawatan daripada Sekolah Tun Fatimah. Antara banyak objektif ataupun sebab untuk kami datang ke sekolah ini adalah untuk belajar dan menimba ilmu daripada amalan terbaik yang telah dilakukan di sekolah ini. Selain itu, kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh sekolah ini, terutamanya di bawah pusat sumber sekolah, telah memberi inspirasi kepada kami dan juga ia telah memberi menjadi pembuka mata kepada sekolah kami dan seterusnya menarik minat kami untuk datang ke sini. Selain itu, kami juga ada jaringan dengan guru perpustakaan dan media dari sekolah ini yang menjadikan saya lebih teruja untuk terus belajar di sini dari pusat sumber ini. Okay. Terima kasih Puan atas penerangan yang sangat bermakna itu tadi. Sememangnya, program ini dapat memberi ruang dan peluang kepada kita semua dalam menjadikan pusat sumber yang berkualiti serta bermanfaat buat semua warga sekolah yang dicintai. Bersetujukah Saudari Arisa dengan pandangan objektif yang diutarakan sebentar tadi? Alhamdulillah, I cannot agree more, Firdaus. I believe that students' development will be more meaningful with the school's library as a key catalyst in producing holistic students who encompass academic, character, and leadership aspects. Next up, with me today is someone who is no less remarkable. Introducing Madam Wong Zi Ling, a dedicated teacher here at SMKA Sultan Muhammad. How are you, Madam? I'm fine. Alhamdulillah. Great. I am most grateful to be interviewing you today. May we start? Yeah. From your perspective, what are the key factors that motivate you and the leadership team here at SMKA Sultan Muhammad to be such an excellent library in Malaysia? Thank you for the question, Arisa. So, I believe that the main factor that motivates us is our sense of educational responsibility
to enhance learning quality by providing adequate resources and facilities for our students. So for us, it is not just about shelves of books. It's shaping our library into the living heart of the school to empower our students to continue learning and grow into better leaders. Yeah. Thank you. Thank you for sharing such an insightful perspective. Indeed, the strong support from the school's community has been the driving force behind its continued excellence. Don't you think, Firdaus? Benar, saya juga percaya tanpa sokongan daripada pihak sekolah, guru dan warisan murid sudah pasti amat sukar untuk kita mengecapi kejayaan sehingga ke hari ini. Thank you, Firdaus. Moving on, allow me to ask a second question. Yeah, Will that sure. be all right? Yeah. Okay. What is your plan and strategy to sustain and develop leadership development of your student librarians? Okay, thank you for the question again. For us, in order to sustain our librarians' prefects' leadership qualities, we provide trainings and workshops for them. We also assign responsibilities regularly, letting them to lead projects and activities such as the one that we have today. Yeah, so our librarian, they don't just manage books. So they have opportunities to grow into leaders, which will eventually benefit the school and also the communities. I see. Thank you, madam, for giving such a valuable insight. Welcome. Surely the excellence of today will remain with the right amount of dedication. I hope that these planned initiatives will not only foster success, but also leave a legacy of enduring harmony for everyone. This interview session will continue with Firdaus. The floor is yours. Benar sekali. Saya juga berharap perancangan yang dirangka oleh Pusat Sumber Sekolah SMKA Sultan Muhammad dapat memberi 1001 manfaat buat kita semua. Baiklah, saya juga ingin bertanyakan soalan yang terakhir kepada Puan Siti Nurfalisha. Bolehkah Puan? Boleh. Silakan. Puan, adakah lawatan ini memberi inspirasi atau idea baharu buat Pusat Sumber Sekolah di sekolah Puan? Okey, terima kasih. Soalan yang baik. PSS sekolah ini memberi inspirasi kepada PSS Sekolah Tun Fatimah di atas dari segi pengurusannya yang sistematik. Dapat dilihat penglibatan murid secara aktif serta peranan PSS sebagai pusat pembelajaran yang hidup dan bermakna. Okay. Pendekatan ini mendorong kami untuk memperkukuhkan peranan PSS sekolah kami sebagai nadi penyebaran ilmu dan budaya di STF sendiri. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bernilai itu tadi. Semoga harapan daripada pihak Puan dapat memberi suntikan kepada kita semua dalam menjadikan Pusat Sumber Sekolah sebagai benteng utama untuk melahirkan generasi yang berwawasan kepada negara dan bangsa. Bersetujukah saudari Arisa? Of course, may we build the aspiration to build a library that is both excellent and conducive for all the students. Sekian saja daripada saya dan tamatlah sesi wawancara pada hari ini. Side by side, we grow and inspire, benchmarking brilliance, a journey of collaboration. Melaka kecemerlangan, Melaka dan Johor bergandingan. Saya, Muhammad Nur Firdaus bin Muhammad Sharif. And I, Haida Arisa binti Hairul Anam, Tirai ditutup, salam disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.